mateko nkirize mbakiri baturamtsibuka tse nabwanyuma standitse program mbutonza kutandika na Adam okushemera kamati murire muta abo kutureba mwena yenda kubasima abo kutekaho TV zanyu kubasa kurohereza wa National Water and Sewerage Corporation amazina nda Adam Chakua kuko babagambira kandi ninye ndukura ibya National Water Security mu region age so nishabangu mutejamatu tubaseganira turebe amizi nagagenda gata tukagusata kurungi kandi ebikubasa kuba bitakugenda je tubitereza tuta ebare no Priscilla aramutse hamrebe Mwita abarebi nibanyita Priscilla Chobutungi ko kumwahurire nejaha kuija kuganira nimwe habukwatirine na mizi no buhereza bwabo umurimbarura mwebare kunyaki ebare mnongo Ronald webale bwana Martin mwena abantu n'abana batuliriza mbalamusiza tusokobaza kwange edita ya TV olwokutuwa omukisa guno netubanga twogerezekanya ne customers afa balonji amanya nga babagambye Ronald Nkalumo nga nze nkulira ebyekitunzi mu National Water and Sewerage Corporation balamusiza nnyo yanze Adam nanyenda kutandika niwe obuno wagamba hansonga ya security security National Water and Sewerage Corporation ni manyisaki numbana mukuma za pumps hati amizi n'amagara niyo slogan yitukucara kukozesa what is life amizaga nationally service agent tutekwa kugiherezo bukumi kugira ngo abantu bafuna amizi gacumire gamayonjo gatine bizibabo kuba twatagakumire nikiretera abantu bafuna amizi gatabonire security of national water nikimanyisa ki umurimo gwa security nuguha umurimo gwa security no kureba mu amiza hiba gakorera bagakoreraho tigajara bintu bigateganisa ko kushanga umuntu nabasa kutahamu amiza yo kuba arabantu terrorists abo kufocusinga key installations so to making sure to in security kumara a plants kugira ngo abaraze kuzayo bona tubintu bamanya kandi to making sure ngo amizi gari safe so tuba tuineho security zitakushana to deploying aho police tuba tuineho security firms zinde ze private kandi n'abakozi bitu baba security alert kugira ngo aho bakorera amizi hatakajura umuntu akaza yakatugwisiza kagu kashanga ya contaminating akamizi cya kabiri umurimo gwa security no kureba ngo amizi kubaheza gakora gatambura kurunjo mu network araba atabo kubana batema pipes kandi ko kutema pipes atumayisa ngo amizi ngaza kuba contaminated so it is our role no mu gwitu nkaba security kureba ngo tureba ngo network yitu iri intact tubagitema harabo kucara kushanga mwemu na kugakurwa mu network gazo mu tanks ahitu kugabika kugira ngo atambureje to making sure ngo na reservoirs ezo ninga tanks ezo nazo zikumirweje kuri amizi gakara customer gatine kizubuconde cyagateganisa so nubwo mu gwa security kindo mu mugwitu no kureba abantu nibakozesa jamizo mu mateka abo kuba mizi gatambura mu kirajure cya constitution cyo bakwita Water Act ari kirajuro kiri mu constitution yitu yihanga amizi tukugera mu nagagwanke injura no gine eberajure bigatwara kandi eberajire ibyo cyo kurebera tureba ngo umuntu yakozesa amizi ayinemeta amizi agukosa guna bagapima ko kweza gapima bakukorera biro bakeza gukorera biro shashura so hari abantu abo kushangana bakozesa amizi muhenda berajuru akagera ta bitegite yine mugasho kagiye abantu mushanga yayinda ngo ati ayihe yamizi agatwara uyi gatakora bamita ibi byona mu hinda amateka gamizi akamizi gashimikwa gari mitatu cyo kurebera mita mwa mugino wanyu ko burya yine mita agitware nk'ikintu cyukuru mu business ya national water abo kuba niyo kutureka niyo kutugita na customer so eberajuro ni byinji Water Act konka
abantu abatakubimanya nakireba kakantu kaceja ati niyo mutanagiye aho nagibika ndiyo ningifurura ningitwara before you tackle emetejo eshime kuba ne managing abakozi ba national water uine cyo kwenda kugikora ukaterera aba office ningo kagamba naba ba staff bito tunanyenda kwindura mita yanjye kugiya nkagitwara ecya kabiri hari abantu deliberate rukushanga riyo natera amatafari akagira tati national water pipe nera bare kandi teme ngumene mfunamizi no bo wahenda iteka rya man munungu national water bukuba cyo kubanza no wa contaminating amizi ecya kabiri no watukosa loss akamiza agagukureba ahibagakorera itwenka for example hano yambarara twine plant ya mizi kagera 60 km kuruga kilometers nkaga twine na plants zindi nka Kabale Road Waterworks twine na Ruharu okuyona ntuyaya mizi so amiza ahibagakorera nabateka mu chemicals nyingi zebei so kuko iziye waje buti nkwata mizi gba leta uzogakoze gateza amatafari harimo chemicals harimo rucumwe really not valuing a business so nyenda kumanyisa bo kutureba mwena ngu national water security ne kintu kikuru abo kuba tukomaho tungera no kureba security y'abakozi bitu abo kabakozi nibazo field ushanga umukozi asindi kigo kitondore bakamabeye kaba bankarubu ba Ronald Nkarubu baba hatagets baba hana nebyo gukora akikoko mu field yakonko na gate yawe umurekurire ngo nguzumuri bihaye umuhoro oyaye umuhoro ninga ushanga no umugambire rugambo bitashyikire ushangwe na gwisiza kago so nyenda kwiga bo kutureba mwena ngo mwareba abakozi ba national water ahi barabe bari mu batendinge mu bahurikirize mbahereza access meters mureke kubakingira inyigi mureke kubagambira kubi abo kubona bo babizire gukora umurimo gwabo gubahirwe kurengo guhereza bw'amize no gutambura kurungi ombicweka byanye uko nanagambira ntamize n'amagara slogan yitu national water tugera customers are our kings ba customer nibo bakamabitu bari mnonga Adam nanyenda kutaha mukake ubona ushobora aha security na n'umurimo gwo gukora ngabe byo kwirinda wagamba aha kugira ngo umuntu muko mukasheshe anda kutera amatafari of course wakikoza nk'icyo kureberaho yatema pipes ohireje kugira ngo yatema pipe hariho ibintu ebyamezi ga national water gatashemere gukora kozo watama kantu kugira ngo umukozi sake mukozi nyingi zebei ushanga ameza go muntu yagakoze ikintu kitashemere hariho ikintu ikintashemere koza amezi ga national water oyire kugira ngo nagatungo mburyo bo benda beragiro natema pipe ninga narabe nyuma ya mita ba webare munonga mati ikibuzo cyawe kiri technical kandi n'icurungi ninyenda kumanyisa bo kutureba mwena ngo amizi ga national water naganyu kandi tukaba limiting kumuraga kozese as long as amiza go ngarabo meta as long as amiza go ngarabo meta echa kabiri ito kitukuba tufa munonga amiza go wakozesa gabazirwe kora yende kugira ngo amiza kwereza nonda gogese suwani we have no problem wenda go cause irrigation nabo twinisho konka gabazirwe echa kabiri nyenda kumanyisa abo kutureba international water to government parastatal kandi ntubantu ino nguri to be flowing eje ntubantu ino ngwano ukozesa mizi korawe urugakoze so wa umuka twine tariffs nibaza kuzibagambira abakamasho aba baryaha tukwenda kushanga uwina mizi ncendo bene umanya amiza agadiyo ni gakozesa ki for example oyinishomero amizi gawo wagakoze suta national water uri no kushaba yo mizi kikaki akatwine amizi twine categories za tariffs ingashi engeri yitu kugenda pricing amizi gitu kurugerera uko icyo kuzagakozesa harabo gakozesa mu hoteli ukuba kushashura ticu kushana na n'umuntu ariyo naza gakozesa we yumuka ticu kushana na n'umuntu ariyo nagakozesa mu factory ticu kushana n'umuntu ariyo nagakozesa ishomero so niza kushaba bagenzi banje babatware omihendo ya mizi omungero yenkozese takushana omurujuru tuzeta tariffs baza kubamba bashorora omuntu agakosa umukana ashashora zingahi
omuntu agakozesa ishomero nashashura zingahi omuntu agakozesa omu industry nashashura zingahi bari munonga ngira mukanga alikivu straight awezo wa Ronald cyakuwa ayogedde ku mazzi n'ebika by'amazzi amazzi mugawula mutya okusinziira ku customer oba agenda okugakozesa webalejo banamati ng'Adamu wagambye amazzi gano gakozesebwa abantu banjawulo okuba ekyokulabirako nti essomero awaka tulina industries amakolero aba factories and all that so amazzi ago tugacharginga ebisale byanjawulo okusinziira ku nkozesa yaago waliwo amazzi agasookerwako aga buli omu tinawe Martin ova wano n'ogenda ku standpipe n'ogula amazzi amazzi ago tugacharginga oba gasasulibwa nusu 1,250 unit emu erimu liters 10 by'ebidomola 50 which means buli kidomola tuba kitunze siringi 25 bwana mati n'enkuwa nusu 25 kati oyinza okubula kyogula ne kabalagala tomugula jonna muguze nusu 10 kakabalagala kamu naye ekidomola kya liters 2 tukitunda nusu 25 ku standpipe era gega amazzi agasookebwako buli omu gakola ki gasobola okwaccessinga oba okufuna essaawa yonna then amazzi agakozesebwa awaka getutumye ne tukutuusa awaka nga gayingira ddala mu nyumbayo tugacharginga 5,996 buli unit enera nga bwe tugambye erimu liters 10 kiminza awaka nga gatuukidde ddala mu awakaawo osumula busunzi taapu yo mu nyumba buli kiba tukicharginga nusu 10 buli kiba tukicharginga nusu 10 100 shillings so of course customers waffe wadde baga amazzi ga bbeeyi wekita okuba nti information eno abamu badde tebagiina so buli kidomola kyokozesa nga amazzi gatuusa awaka getuyise for domestic use buli kino kya nusu 10 naye nga gali agasookebwako 25 era points ezo ziri buli wamu nti nawe osobola okukwata emotoka yo oba eggaali yo n'ogenda n'okimaaga amazzi ku nusu 25 zokka then netubeera Adam nga wagambye amazzi agakozesebwa mu masomero universities government institutions ezo nazo ziyina sente zaazo nga ziri 5,156 ezo nga nazo n'okuteekako omusolo gwe tuyita ogwa VAT naye nga womanyi VAT oyo sente zina za national water naffe tukola ki tuziwa gavumenti then netubeerawo amazzi agakozesebwa abasuubuzi oyina hotel oyina restaurant oyina ebbaala getwalise commercial tariff ago go buli unity ya nusu 600 nusu 600 ogabanyamu ezo liters 10 ogabanyamu ebidomola bya 5 kibuzi buli kidomola kya nusu 10 amazzi agakozesebwa mu hotels and other commercial properties then tubeerawo bannaffe ab'amakolero nga omanyi government program eri okusupportinga nti amakolero gano gakola ki gatumbuke ago go ezaabo ziriko wansiko unity 10 ezisooka tuzicharginga 5,182 then ng'okozesa agasinga ago ekira ddala negenda ku 2,500 unit emu liters 10 byebidomola 5 ogabanyamu ekiminzi bwe kino akibeera kya nusu 5 zezo sente zetucharginga amakolero nga wola Coca-Cola factories z'amata nayo breweries so zezo rates z'amazzi nze wa broker mbasijja mutulube ery'amakolero ngenda kukoba broker obeera
kuba okola business block ezo bogenda nawe kola ki kola musente kola musente kati gobera mwere ya commercial ekidomola 10 mumeka 10 yes emabegako tubadde tulina obuzibu wano mu Mbarara obw'amazzi ng'amazzi gabuze ebya serious omuntu ali eyo yeetaaga okumanya kiki ekireeta okuba nga amazzi gabadde wegali nga mangi nnyo kuba kyagenda okutuukawo nali nyina general manager wano ng'agamba amazzi nyina mu bungi bw'oba tolina mazzi mbuulira bwe nva wano nkusindikira abaana bakuwa amazzi wagenda okuggwawo ennaku 3 nga general manager agamba batalina mazzi mumbuulire mbaleetere nga n'ababadde bagayina tetukyagayina kiki ekireetera enkyukakyuka ezo zijja zitya mu buweereza bw'amazzi era kati tutuuseewa mu kutereeza ekizibu ekyaliwo obudde obwo webale bwana Martin kyenjagala okusooka okutereeza obukakasa bakastomers baffe abatulaba era batuwuliriza nti bwe twogerera kati amazzi tugalina mu bungi tanka zaffe zijjudde naye of course olw'embeera olumu tufunamu obuzibuzibu nga weeks 2 emabega pampu zaffe ezimu zafunamu obuzibu ku plant yaffe ekagera era nekitwala ennaku nga 2-3 nga tulina obuzibu bw'amazzi ago tegabulira ddala nti tegaliiwo naye gaali matono nga tulina kati okulaba engeri gitukewaki gitutagabanya buli omu asobola okukola ki okufuna amazzi naye kati ekikulu ekiriwo nti ekyo kyakolebwako mu nnaku 2-3 naye of course network nga weebeera oluusi abamu balwawo gafuna ne gamala ennaku nga 4-5 naye ekikulu kati nti amazzi tulina mu bungi era nsaba buli atuwuliriza oba tulaba nga talina mazzi atutuukirire tulina enamba zaffe Priscilla ajja zituwa ez'okkuba ez'obwereere okuba bukuli nga banayinza amazzi wano sigalina kubanga tukirabye nti waliwo obuzibuzibu obubeera olusu awaka w'abantu nga buli localized oli yasibye gate valve n'alowooza amazzi gabuze naye ng'ate ki nga ye buzibuliwe oba waliwo kapayipu bwanaddamu nga wagambye nga waliwo omubbi wa bloke yakasala ng'amazzi gwe tegakutuukako so tusaba mututuukirire mu kuba ennamba ezo zitali za kusasulirwa tugenda kuzibawa tulina branches across Mbarara yonna branches 11 tambula ku branch eyo tubulire ntolina mazzi then tusobole okuba nga tutuukako amazzi ago tukole ki so ekizibu ky'amazzi Mbarara ndowooza kyaweddewo naye waliwo era ebitundu bye tukolako kati okulaba nti bifuna amazzi ng'ekashaka erubindi weya nga tulina okugeza ku pipe ezitwala amazzi ago gwe mulimu gwe tuliko okulaba nti n'ebyo ebitundu ebitafuna amazzi kati bigafuna naye nga ekizibu ky'amazzi Mbarara kyo tekikyaliwo oba tolina amazzi tutuukirire ku branch zaffe ku bessimu zaffe ezitali za kusasulira tulina whatsapp groups we tuteeka buli ba stakeholders baffe mutubuulire tubone nga tusobola okubatuukako tusootinga ekizibu ekyo ekibeerawo kanziko kakiwa Priscilla omuntu oli mu Mbarara oyina site nsya ayina ayenda kutaya amaizi nangwa n'abaana babe bataine amaizi abari kugetenga nibaraba mu bushonshore kyeki okurebeka ngu nabo baba connected ha grid y'amaizi ga national water waba ori omuntu bari kutureba nohurira noyenda amaizi k'okuyabuuza noyenda ngu tukwiseho obuheereza bwaitu orikwenda kukurira amaizi ku gato waawe tikiine enshonga noyenda kugakozesa ki konka ekikuru noyenda ngu orabire omuri national water ekukuheereza obuheereza obw'amaizi amayonjo kandi aga reliable nohikirira branches zaitu noyetaaga ebintu ebi okutunga amaizi ekyokubanza noyetaaga kuba oyine akashani kaawe akaturikweta passport photo omu rujungu noyetaaga endangamuntu kopi noyetaaga ekirikworeka ngu aho orikuza kuta amaizi n'aha kwawe ekiturikweta omu national water ninga omu rujungu proof of ownership egyo nebaasa kuba eri land title nebaasa kuba sales agreement eyi wagurireho itaka aho orikwenda endagaano
wagurireho itaka eriyo orikwenda kutaha amaizi then noyetaaga kori kuba otabiine ebyo nobaasa kuza owa LC1 wawe nakuhandikira ebaraha erikuintroducinga owa national water aho orikwenda kushaba amaizi then nobireeta omu branches zaitu ninga branch yawe erikukutwara kori kubitseyo noshangayo biturikweta ba customer relations officers baitu abarikwija kukwakira abo orikubandizaho nigo maisho g'ekitongore then nibaija kukuta omu system kuba barikuheza kukuta omu system yaitu noija kuba surveyed process niyo nobanza oba surveyed baija bakurambura tukiheza kukurambura tuija tukukostinga ninga kukubarra ezo orikuza kushashura kureeta amaizi gawe omuka yawe then tukuterera receipt egyo ogenda oshashuriraho ninga yi barikweta invoice twaheza kuinvoicinga manager yamara ku authorizinga connection yawe tukakuinvoicinga then oreeta receipt erikworeka ngu washashura aho amaizi bagareeta owawe sente torikushashura mu office noshashura mu banka strictly kandi tihariho charge torikushashuzibwa sente yoona aha branch bane new connection bakakugira ngu reeta akasente tukurahukizeho ninga kiringaha tutwine ba broker amaizi tukigura offices kwenda ngu tukuhereze obuhereza ahabwokuba nitwenda kubaho aha bwawe so kandi already oriyo noshashurira amaizi omuka aha office toshemereire kushashuraho sente yoona tihaine oshemereire kushaba sente kushashurira amaizi ninga kutunga obuhereza ekyo nikyo orikukora kutunga amaizi maybe sente ziwagambaho nashaba amaizi tinkatandikire kugatunga sente nimba ninshashura ezenki washaba amaizi tokatandikire kugatunga noshashurira okukurira amaizi kugatayo obuhereza ku buto waawe nitwine ekiturikweta for example twine ekiturikweta new connection fee new connection fee egi neya connection works kureeta amaizi omuka then nanokushashurira mita nogishashurira gumwe emitwaro 10 mita nikwo erikugura omu national water sitweze kuturikuzigaita kwenda ngu otunge obuhereza of course naba washashurira mita konka kuba orikushashurira mita nawe wagitwara ekaza aha kwawe neguma eri property yaki ya national water ahabwokuba nyenkya kare kuba erikugira obuzibu itwe aba national water naitwe twine kugireeberera kuba erikuba defective naitwe twine kugireeberera baitu kuba orikuba wagishiisha ninga nogaruka ogishashurira ahabwokuba oine obuvunaanizibwa kugireeberera kuba orikusiisikarira aha property yawe noba eraba eri ya national water nikimanyisa ngu togifiireho meaning either ebire vandalized katugire ngu yayatika ninga abaana bagiteeramu nkaki yagira okuyasiisikaramu iwe nk'iwe customer noija kushashuza sente ezo konka nazo nozishashura omu banka tokuziha muntu mu office nozishashura omu banka ahabwokuba nibakuteerera invoice oshashura eyi turikweta meter replacement invoice neba eine enamba yayo oshashura omu banka oreeta receipt bakuha mita endiijo nindeeba turiyo nituyerera kuza omubiri bw'oburambo konka nanirinda ngu kiddemu katono kino kituteerere bulungi bintu ki ebindi kushashura nka kasitoma wa national water oyireho amaizi nka customer wa national water oyihireho amaizi noshashurira connection yawe kureetera amaizi omuka oshashurira mita nibyo byonka ebyo orikushashura connection kirimu pipes kirimu fittings ezi barikukozesa kirimu maybe kyenjagala okutangazaamu nti bw'oba osabye amazzi ago national water yo terina sente zekucharginga
Previously twalina sente zetuyita new connection fees osasula national water nezo zagibwawo osasulira ebintu ebigenda okukozesebwa okuleeta amazzi ago osasulira mita nosasula ne pipe ne fittings eziyamba okolaki okusiba pipe eyo tolina sente endala zonna zosasula ku national water nga wekyali before lulinga tukukyajinga Ronald nsaba kutegeere bulungi nyina mutaani wange yasoma mazzi takola mu national water naye asobola okusika amazzi n'agajja ku layini ya national water n'agasembeza ewange. Ekyo tekikkirizibwa mu mateeka era bwe tuba tumusanze bwanadamu ng'amukutteko guba musango gwa nnaggomolo era waliwo amateeka asobola okukyajingibwa. Omulimu ogwo gulina kukolebwa ffe aba national water kubanga ffe tumanyi weya pipe eri okumpi weeri gy'oli erimu amazzi erina kubeera buwanvu ki wansi kuba olaba kati bakola enguudo abantu balima kati oba ofunye jasi oli atabimanyi era ojja kwesanga nga ze zino pipe zolaba nga zimenyese naye tekikkirizibwa mateeka okujjako kyenjaga okusaba era bakasitomazi baffe nga Priscilla wagambye sente zino zonna olina zisasula mu banka tokwata wadde n'ekikumi n'okiwa staffu waffe nti zino za kuconnectingira ku mazzi waliwo of course bastaffu baffe abasaba application fee ebyo tebiri si bya national water baadde bagenda kunsalako n'akusaba ssente ebyo oba obikoze naye kati sebo kakyomuburango babakama baitu kuturukurugayo njagarukaho owa Adam owa security Adamu yagamba ebintu bingi bibarukukora konkani nyenda nkushoborokerwe ahabo murebi waitu kandi orukozesa amaizi ga national water n'ibintu ki nyewe nka customer orukozesa amaizi ga national water ebinshemere kwetantara kukora ebirikubaasa kundigiramu kuza n'omu kihumu twarwa omu kahumuro nikyo kiturikwija kugarukamu turikugumizamu na program. Njulire Ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekyesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuze bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena Ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakozesa technology eri superior eco rabyombekyese cyangana nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga Ankole Crazy Limited tugende twombeke twakwakira hari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwahiyo kandi obwa hateryine chata okutendeka begibona aharurengo rwa Africa hekuretere mishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree aharimu ka medicine and surgery law business administration applied economics computer forensics petroleum geoscience nendijo mingi tuyine nendijo mishomo ya diploma in clinical medicine community health global business nezindi kosi nyamwingi hari King Caesar University hati no basakoresa index ibiri zonka iyo kwa kana ne kwa munana nyense yawe hinduke na munongo wamara kusharaho shangari plot 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimu ya noti 200 rwendi 11 2025 ningo twikirira kibanja cyite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine.
The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Abakazi n'abishiki toilets n'ebisheshero ebirikwejunisibwa abantu bingi nitubyejunisa konko obukoko burikurwaza obubirumu nibutamagara omukabi. Honeypot Herbal Gentle Wash nicyo kintu cyo kwereberera omu bicweka by'itu by'ekihama ekikirizibwa abashaho b'amagara nekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa no kukingira infections kuruga mu myanya erikwejunisibwa bingi. Honeypot ni kace okuza omushaho yawe yo mu ngaro kiina amani g'okukurinda kagezesibwe kandi katongozibwa National Drug Authority. Gumana ko burijo aha murimo omukatare n'ahanjene yetungire Honeypot omuri pharmacy n'eduka y'emibazi hono mu Uganda omuri Mbara Kashanje omumataji gona aga Ankole Pharmacy ebirukukiraho tera noti mushanju mukaga mushanju chenda nemwe chenda na mukaga noti mukaga ninga noti mushanju noti mwenda ashatu nemwe abiri nishatu abiri na mukaga. Honeypot Herbal Gentle Wash ekyo kweyinisa burijo buri hamwe aho rukuze. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Pulira bulungi, I feel so nice. Sing chom 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 chom, Chomelo. Again chom 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 chom, Chomelo. Ono yechukiro waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. tabarkayo mukahumurako turi mu program tusheshere mukashojere cyakati kabagome kuko bantu warga kutokeitaho mu studio zinemo abekitongore cy'kujananizwa kubunzi amaizo mu ihanga cya National Water and Sewage Corporation nyinemo Ronald Ngarbo gun manager commercial operations wa icyange cya Western Ngashi uburengero izoba Priscilla Chobutunji gun commercial officer w'ekitongore nicyo cyume hamwe na Adam Chakwa principal security officer w'ekitongore nicyo cyume w'ecyanga cya burengero izoba itwagira umukahumuro Adam nani nyebuza nyewe ngoro kutunga ubuhereza w'ekitongore cya National Water and Sewage Corporation n'ibintu ki ibishemere kwetantara gukora we bari munonga omwami nebi izi nere ndinteganisa munonga nebi nyebuza nebi no manyiseke ibyawera n'ibyaje so obwana Martin ekibuzo cyo nikikuru abo kuba amiziga National Water kuko nakugambire ngina amateka ago kugatambuza kurugahi bagakorera mpaka muntu ariyo nagakozesa abo kuba twatatiro amateka ago noza kushanga abo kugakora bashagiza abo kugakozesa ninga shabo kugakozesa bashagiza abo kugakora ninga ushanga abo kugakozesa bo nyine bateganisa ubuhereza ahari bagenzi babo nabwo eco umurundo gundi tuza kwijaho na legal officer abashobore Water Act tugitemateme tugidissect tekero yenyine tongere kuri temateme konka abo tureba mwena enshonge nkuru ahamiza ageze nanyenda kuba muri cyara number 1 amiza aganaganyu
nigakorwa garya ganyu nico kurebera slogan yitu negera ngo water for all water for all nchimanyisa amiza ganaga abantu bona tiga kusegurira nagatwena tiga kugira ngo nagamebye ninga nagacakuwa ninga nagankarubu amizi nagabona konko bugarya gabona gina amateka nigahe amiza go no kukozesa gasheme kubagine mita wawe wareba no kusamiza gatine mita umanye ngo cyo no ukora kigwire utaka gakozesha making sure haruho mita ya national water kandi iyo mita neberese rwa national water haruho mita ziba guru maduka ukashanga umuntu mu plamba areta mita agitekaho akubiye ategene ya national water ushe making sure ngo amiza gori yo no ukozesa gine mita ya national water etiruho aba national water dembe basa kukosa mita zindi kubara mizo munda uwe n'ibicweka bihango ufune twatire hito mizi gata hiro mawe umisho nuko kutayo mite zindi to twine shunga konkaga kutahu mwa ubona gasheme kubanga barwa mita ya national water echa kabiri waba nunda kukwata mitejo ine ko nunda kumbika kwindwa nk'ibizimbe byawe tikine shunga no yitaba staff bito bako bari mu field ba plamba barobutwina bakozi bita bako bari mu field aho ku mutugu no wa national water nugamba no mu giti nyenda kwindura mita yanjye nchikorenta ndabakure kuko kwindura mita umwanya gwawe kugiye mu kichweka kugiteka mu kindi kuko kutari kugira ngo lete plamba uwo ashanga tumusange na komora mitaha na agitaha na tampering na readings ninga shina mita buka mitejo itweniye kutureka miza gwo wakozesa niye kutureka ngo uri customer murungi ekindi akikubehanangiriza abo kutureba abantu uwo kushanga niyo natera amatafari ninga ariyo ine washing bay ninga ayino musiri pipe nera wo musiri gwawe iyo kareta plamba ningo kakwata umuhoro ningo kafune kintu kagitema ningo ka connectinga hamizi tukakushanga niyo ugakozesa umusiri no iterra enyanya zawe no iterra ibicunga cabbage echo umateka kwata umushango guba kweta tampering with water works okushanga no teganiso buhereza flow ya mizi kandi kutukwata ekibonerezo cy'ikitorobi kugira ngo bamenda bakubonereze n'undi ataragaraka kuchikora haro fines nyinge ziba kutera wazo mu office akamba kwata bakuto muchome bakiza kuto muchome hati ozo mu office ogamba n'aba national water bakwereka fines konkati zorobi ni fines ne sente nyingi haruho abantu abo kushanga ine mita yes nesheme kuba ne baramizge konka agaraka kwata pipe afunanka plamba weye ninga baba akozesa umuntu wena ati amiza gakira before the meter echo tucheta meter bypass oshangiyo nunda miza meter yese bakagereta bajuko konka ogaruko ufuna bakugu ngo bakuretera mizi bagihe nyuma ya meter gatakubarwa gijo wawe mito shangero kirye cishanye ninga ntakora bamutuize tuke amiza mingi nigarabanka harubajo aho naho fine ni impango munonga ntubasaba ngo ibyo mutabikora harundi jo kushanga iriyo nayombeka ine construction site ariyo mu Bwangu ajata atamizi kaningareba hariya reka mfume bunanka ningareba kabakozi ba national water nitutwinemo kushanga ko mukozi ariyo nakunde ibintu bitabonire tubona ngo nubarungi hatajata nankanu nani kushabundi teramiza nedaki umwazo ningenda hato ugareta speed ushanga tigara mu system ya national water oyino hamiza site konka national water nka office tegamanya tekuchimango amizaga itwabo ko abo customer witu twine database ninga twine customer database tumanyangu twa checkinga tum system tumanyangu nebye ainamiza rwubuyeje kandi namba yeneji twayigura tutizina ryawe tuba twakurebire twata umamara banebye bingi tureba no tukubuza no tura no joti ni tura kipira immediately tuteka mu system tureba kipira nebi ariyo so tukubasa kugira ngo inamizi tukumanya tutekwa kuba tumanya buri muntu wena are connected to national water ekinde kinanyenda kugambaho hariho umuze gutahire mu munongo mutawuni to yambarara umuze go kwiba meters
timbarara yonka niyo ni ingamba abo kutureba region zona twine wave ya meta thefts omuseason age ninyenda kuhiga aba customers bitu mwena himuri ngu meta zeze zimwine nezanyu kandi nezitwa aba national kandi zo kutugita iwe customer na nekitongwe twantushaba ngu mukozese obukugunimwe ahimuri kukuma mitezo kandi mwareba umuntu akugezaho kwata metazo mbwire butarwe mugezeho muhikirire national water tubase kureba ubwo umuntu kikumureta sayina gwicuru za meta yawe niki nyenda kusima polisi yambarara sofa etu ya mbere twakwata abashoma bo kwiba metazi na munonga abecweka kakoba be batubona boneza munonga abantu be batamburanye curo biba meta agiyaha konka polisi ya Kakobe ya police poste ya Nyakizi nda kusima osi wa Nyakizi na ba policemen be abakora nawe nsime police general yambarara DPC RPC security bari no bagikoraje munonga abo kuba mita theft senyu mazikanzi tuteganisa munonga abantu baka azankumu ruharu usanga mita nkacinana zona bazo twari curucu nda kusima police yitu RPC wambarara nsime DPC nsime ba OC stations ba DPCs bo na South North CPS na South na Biharwe nyenda kubasima because ekintu cyo kwiba mitazi na no kuzanda ibintu bya wuta umubuhenda berajuru batukwasize kandi turiyo tukitambuza kurungi kandi nyengere kubahiga policemen aba division aba stations nka nyenda kusima bakora noria arabu kunyamba munonga kureba ngo government property na government services zitambura kurungi twenda kubasima kandi tubashaba mwongere mwamani tukwatanisize hamwe turebe ngo obuhereza bwa national water bwagendaje wanumbuza ebinde batarakore tukucwa bugufu ndukucwa bugufu aruho abantu abariyone batimba maziba actually nandi niza kukikubuza ni wahinda kutura nindeba ngo amizi garahihi natimba watimba ninda kuka kutunga amizi aruhenshonga National Water and Sewerage Corporation niyo omurimbarara eine burahe kubane korera babagiga nebera ho mu mateka nka key service provider ningashi omuntu ashime kuba nahereza amizi so nkambara regi nebicweke bindi National Water niyeshime kuba nahereza amizi abantu konka okutimba amizi tumushango konka wanonda kutimba amizi hariho emitendera yo kurabamo ukafune kiba kweta permit nozo ministry ushaba ninyenda kutimbiza baryange ministry naye kwereka ebyeru kwenda process neberu humpango konka abantu bakirebere kakantu kake buri ya yetegeza najata ari ncukura hanenya hamizi sometimes itomiza gutukureba namisho gitu kajutaga namizi sometimes no sanga gari contaminated byo burufa bwonka ahabwaki ahabwa toilets na sewerage so ntaro criterion ningashi emetendere yose mekuba no barabamo nabwo echo itwa ba National Water tukwatanise na Ministry of Water bakama bitu na city authorities tutiro program tuza kuba twayongera kuje bashoborra kureba ngo tushomesa abantu aba bari yo mbatimbire y'amaziba abo ko abantu bitu tuhereze kucebera twashanga amaziba ago amiza garuma mingi gijwire obubi oburufa konkati bambagambo ururimi rwabo ecolai bagamba those technical terms so ntwenda kwija kubashobora ntukugeraho time twije committee yitu tubashobore twaza kwata bukutimbere y'amizi babe mbacenga niki konko umuntu we nari kumangwa inizba tayine permit ya Ministry of Water omanyengwe shayo na turiyo twija kwikaho ukatushobora nito tukakureka ikituru kwenda kabe kasinje ntubasa no niziberyo kurikinga akatukayena ngo tukushemeze kandi abantu bafuna ubuzima turiyo twirira kwendera na nyenda ngo kwarehe ine ikintabuza icyo kwenda kushobora Priscilla ushobore turkwendera program habo kuba shaha zatwata
kugamba hari obuheereza ningashi customer care kamanyisa abantu baitu ngu twine amataagi agarikubaheereza okwo muri kutuura twineho ei barikweta city center twineho ya Koranoria branch twineho Biharwe twineho Ruharo twineho Omuruti ibo orikutuura Omuruti twine Nyamitanga twineho Kakoba Kashaka Wizwera na Rubindi. Ekindi ekinanyenda kugambaho ngu oyine orusa kuhikirira branch ningashi amataagi gaitu gakakuheereza obuheereza obu national water mandated ninga designated kuheereza abantu ba Uganda clean safe water. Oyine orusa kubuuza eki orikwenda kyona omu mataagi gaitu ago iwe omu customer waitu omu myanya egyo konka kandi naitwe tw'abantu tukora ntuheereza obuheereza tushangireho ngu abarikushoma za mita zaitu abamwe nibaba denied tibarikuhika za mita koko naba nakugambire ngu national water mita na wagishashurira neguma eriki eri ekitongore so tukabire nitwenda kandi tushaba mwena abari kukozesa amaizi ga national water kandi abaine za mita mwikirize abarikushoma bills zanyu abarikubashoma babase kuhika ha mita twine ekizibu kihango kya denied access na gate locked and twaba tukiine ekyo nikimanyisa ngu twija kuestimatinga obundi nitwiba obundi nitwiba ekitongore ninga twibiwe omu kubara amaizi gawe obundi nitubasa kukubarira hansi obundi tukubarira haiguru kandi nikiba kitakukora gye business yaitu ningashi kitari kugendera aha core values maybe integrity ya corporation ubundi tukwiba kandi nabo tikirungi in auditing terms ninyenda kusiiba abareebi baitu nokongera kubebaza okutahagira kandi twenda kwongera kubagambira ngu twigwire turiho aha bwanyu kukuba bagambira nimwe bakama baitu mwongere gukora gye naitwe twongere kubaho obuheereza Barinonga Priscilla Ronald ibigambo byawe ebirikwereka ko muganda arikweta akatalekeka bari njagala mu bwangu nnyo kwogereza ku bwana Adam kyagambye ekyokubba amazzi nti ffenna kitukose kuba embanzi lwa amazzi nsaze pipe which means gwe tojja kukola ki wange tegajja kutuuka kuba wembanzi ensasula gwe nga tosasula badde neyo bwogitadde kuba ki abasasula so nsaba mwenna abatuwuliza bakasitomazi baffe tukolagane ti oba omanyi omuntu abba amazzi mututuukire tusobole okulaba nti ebintu bino bikola ki biggwawo then Adam nga wagambye bakwata nga okozesa amazzi ago mu bukyamu tukuwa fine sente nyingi miliyoni 500 era mu myaka gino tulina abantu betukoze ki betufinance naye tutaddewo ekisonyiwo amnesty okuva omwezi guno gw'omukaaga paka ogw'omwenda emyezi 3 nti oba bakwata ng'obba amazzi tutuukirire tutaddewo ekisonyiwo sente ezo tugenda zibasonyiwa fuba okulaba nti mukola ki muddamu okukozesa amazzi ago then nga tuwumbawumbako kyenjagala obwedde okuteekako essira nti mulekerawo okuwa abantu baffe sente ebisale byonna ebya national water birina kukozesebwa mu banka basasula ku simu yo kuba tufunye ebizibu kasitoma ajja ganawadde ono sente olumu tamanyi nawafaanana so amazzi gonna okugasasula oba osasulira connection eyagala amazzi sente ezo zirina kuweebwa mu banka nga emitendera wegigamba njagala okwebaza Tayari TV otuwumukisa abantu twogeraganya ne bakasitomazi baffe abatalina amazzi mututuukirire nga bwe twagambye amazzi tugalina mu bungi kati ekizibu kiyinza okuba nga kiriwo naye tekitugana tujja kujja kufuna amazzi tweyanzizanya Adam ebigambo byawe bikuhendera program koko boina kuwaye waninga kintabuza ukakoreho tendere program twataha kari omushahaza abandi nyoni nyenda kusiima nebye hamwe na Tayari TV abo kutumugisha kuganiraho n'abantu bitu abitukuhereza obuhereza kandi nyongere kubagambira ngu
nitwe national water no tukora twinemu bad apples tubasa kugeramo abantu batabonira ko mu field so waiza kandi itwe nke kitongore ekigambo ki integrity ningashi omuntu kusanga ine emizi nakora je mirimo yi tukitwara nkakikuru so wafuna y'abantu barabatyo bari abekitongore kitu utakarinda za office omuntu ogwe ogambe naba managers aba bashomera ombicweke ebyo omuntu ogwe anteganise kandi umwareba arema obasa kwija main office kandi twine nesimu ya call free ya busha ejesimu ni 0800 bishatu Rwenda nshanjo na mushanjo 0800 bishatu Rwenda nshanjo na mushanjo eje namba ko kugitera nabakugarukamu kandi neshonga yawe nehura nyenda kuhendera ndukusima once again Tayari TV kandi nsime na moderator witu mwami nebye mwe bari munonga kwisi abantu obuhereza na munongo bukubakwataho kandi ntugera ngo amizi n'amagara amizi n'amagara ni kikuru minonga ko mu Uganda okukoratara ibintu ebinkoko b'ekitongore bashobora ahabuko bumwe ko gukoresha bi ishanga umwe yateganise ikiceka cyona ushanga umuntu umwe umwe n'umpanyisa ateganisa makigana agari mu kiceka cyo tkuratara amateka buhereza bwa amizi no bwatwina kuko ab'ekitongore cya National Water and Sewage Corporation bari kushoboreza kwega gitara mugenzi wanje Job Kato mu kiganiro aine umyeshengera habwa kashongi baza kutematemamo ukushobora umuntu Uganda embarire yashumirwe esande hwire ni kukwataraho nkahi nkomye Uganda targa Tayari TV program zetu nzigumiza mu kaputosho mbeshoka cyaho ntuje kwega itaha makuru aga hano na hari shamshanju tuina makuru aga shamshanju na program zetu nkacyekecha hamwe n'izindi nzizagumana zikuratana gukuzikuratana utosho targa Tayari TV usibeje Ferwa aha Tayari West tuza kuba tugamba no mwami Imex aguno mulisa no muhinji nakora ibintu binja famu akatandukana projects nyingi zo kwinga nyanya nebindi but hata turi ya famu rugogoma eyempunu ayinembuzi ayine bintu binji ebyizire nibiyambana omukulisa no kwinga kandi no munyeto aha nyino empunu ekikamba cyetaraji white ene nyama nungi kandi neraka nugaruka kukura breed ni nyinja nungi ko kana raji white ryo mu breed nungi okuzala ryeta okuzala nezara kwene kizibu kimwe amashereka netine mashereka mingi raji white kire nyama nungi no manyisache no kunura ninga netine okunura ne nura kane kagodo kayo nkakaruka cyane bashija twakenda babajibe mwetegese abasambi bompira bakabi munsi yonna esawa yonna ogenda kubota buliro awo mudiro lyo ante mpaka zompira ezekikopo kyensi yonna FIFA World Cup 2026 zizino zigguse okuva nga 11 Juni okutuuka nga 17 July 2026 butereevu okuva Mexico, Canada ne USA. Tosubwa abasambi ab'amaanyi munsi yonna nga bubeefuka. Mbappe anaaba wakabine ku luno, Messi anaabikola neera, Africa enejjako ekikwa ku mulundi guno, Jude Bellingham anaddamu okwefuga amakati oba Haaland anaazitebanga bw'abadde. Tosubwa emipiira gyonna 14 butereevu ku Azam TV. Weefunire dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka oba ey'omunaana ejjirako n'ekisowaani. Dduka mu nnambiro gyefunire okuva ku bakitunzi baffe okwetooloola eggwanga lyonna oba kuba essimu 032 Azam TV, entertainment for everybody.